мына ол жер боюнча. Кудай кааласа мен бардык жерге жеткизүүгө аракет кыламын. Себеби бизге урматтуу туугандар, элдер bir karış cer dagы bizdeki. Biz ушуну сүйүшүбүз керек. Biz bir karış жерибизди сүймөйүнчө мамлекетти сүйөбүз, элибизди, журтубузду сүйөбүз деген ал бекер. Ошо bir karış жерди биз коргой алсак, сүйө алсак, ошондон калганы сүйө алабыз. Мына ол жердеги мына ол Кара Дарыянын ылдыйында 500 гектар жер, 150 гектар жер, 200 гектар жер кетип калыптыр. Унчукпайлык өйлүк ичинде отура берсек, акыры барып туруп анан кийин өзүбүздө жок болобуз. Ошон үчүн бул жерде мен силерди мындай бирөөгө каршылык кылып чыккыла, андай мындай деген деп чакырып таштагым келбейт. Бирок бул жердин кантип кайсы маалда ким аркылуу берилип кеткен, эмне үчүн берилип кеткен, ошону тактаганга биз укугубуз бар. Сураганга укугубуз бар. Биз ошого элбиз. Биз ошого журтпуз. А эгерде биз ошону дагы сурай албасак, ошону дагы бизге айтып бере албаса, анда биз кимбиз анда? Туурабы? Ошону мен ушинтип айтып кетер элем. Анан кийин мына ата сиз айтып атасыз, могунда турат. Ушуну мына камера жакшылап тартып алса болот. Бул деген биздин bir карыш жер Кара Дарыялыктар эле эмес, Сузактыктар эле же Жалал Абадтыктар эле эмес, бүт мамлекет билиш керек. Бүт мамлекет билиш керек. Бул жер мына жердеги мына 200-300 гектар жер. Керек эмес. Бул баарыбызга керек. Мамлекетибиздин бардык булуң-буштаглары билиш керек. Кыргызстандын жери бе? Себеби дегенде мына эгерде булар мына бул сайды шылтоо кыла турган болсо, сайдын жээктерин бекемдөө булардыкы. Мына мурда эле бүткөн, ошол жерден мындай баягы зым торлорун тартып бүтүшкөн. Мына ошондо мондай эмеси турат, баягы пограничный вышкасы турат. Солдаттар тура турган. Мына мындан бир канча километр мына? 2-3 километр нарта турат. Ошо малда жерде курбан керек. Мына эми. Мына бүгүн бу жерге келип атышат. Мурун керек. Эртең келип туруп, мына Кара Дарыяга десе биз не кылышыбыз керек? Дагы нарага көчүшүбүз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздөн ушуну талап кылышыбыз керек. Көрсөтсүн бизге документтерин. Ким кол койгонун көрөлү биз. Кана кайсыл аким, кайсыл ушу жерди бөлгөн адис, ушул жерге тиешеси бар мамлекеттик кызматкер ушул жерди бер деген. Биз билейличи. Жок дегенде ушуну билген укугубуз бар да биздин. Бар. Bu stoldu Eralovaga berip koygularçı. Oturmasın aksağa. Ушул маселени силер менен көрүп, билип, өз көзү менен көрүп келейин деп атайын келдим. Кудай кааласа, бул маселени аягына чейин чыгарабыз. Мен үчүн бул жер мен өзүмдүн жерим. Мен үчүн бул жер бардыгыбыздын жерибиз. А биз бул жерди жөн эле таштап коюп, унчукпай койгон акыбыз жок. Кайсы мамлекеттик орган болсун, кимиси болсун, кайсы кыйыны болсо келип мына түшүндүрүп берсин. Биз бир да кыйындан коркпойбуз, бир дагы ушул башкасынан коркпойбуз. Келип элге түшүндүрүп берсе, ошондо түшүнөбүз. Түшүндүрбөй туруп мына монтип элди жанагыдай эмеге салбаш керек. Komşaka bir tane soru verse bolobу? Айтыңыз. Komşaka özü bul. Bulat, переграничный зоналар да. Бул канча карта болот? Мындай, эки мамлекет ортосунда. Экте картабы же үчтабы? Эми мондайда бул ар жердики ар түрдүү. Кээ бирлердики мына айтып атпаймынбы? Кээ бирлер 10-15 сотук жер үчүн жанын берип атат. Кээ бирде монтип жүздөгөн гектарлар тым-тырс болуп унчукпай өтүп кетип атат. Так, эгерде даже ушул жерлерди мыйзамдуу берилген күндө дагы бир жолу кайталайм. Мыйзамдуу берилген күндө дагы ошол качан берилди, ким аркылуу берилди, кантип берилди, кайсы мыйзам негизинде берилди билген укугубуз бар да акыры биз. Бар да укугубуз. Аны билбесек, анда биз кимбиз? Эгерде жерибиздин берилип атканын билбесек, сурай албасак, унчукпай отура берсек, анда биз кимбиз анда? Анда эмне кылыш керек? Анда баарыбыз көтөрүп алып, наркы Сузакка көчүп кирейли. Сузакты алгандан кийин Жалал Абадка көчүп кирейли. Аны баарын алгандан кийин берип коюп, башкага кетип калайлы. Ушундайбы анда? Андай болбош керек турганда. Мен мына азыр эле айттым, көпчүлүгүңөр уктуңуздар, дагы бир жолу кайталаганга мен мындай мажбур болуп атамын. Баткенден кече келдим түнкү саат 2-де. Так.
Batkende buna 15 sotuk жерdi. 15 sotuk жерdi. Bir çıkamaktay 80'ge çıkan kempir korup oturat. Avtomat bilen kelip atıp atışat. Üylörün örttöp atat. Vay kempir aytat. Meni de şunday tursam, şunday kelip turup urdu deyt. Onu ap düştüm deyt. Esim olup deyt. Ao kıykırsa mene baldarım çurkap geldi, bayakı kaçıp ketip kalıptır deyt men urgan deyt. Bирок men бербейм deyt bayakı. Mına ошол нак патриот, нак мекенчи, нак ошол эл жерде büyüген адам. O kempirge эч нерсенин кереги деле жок, 80'ge чыгып калыптыр. Бирок балдарынын, муңундун, мамлекеттин келечегин карап атпайбы. Ошону биз дагы баягы унчукпай отура бербестен биз дагы айтышыбыз керек, дешибиз керек. Ушул проблема чыккан уккандан кийин мен дагы жөн отура албадым. Барып көрүп келейин, билип келейин деп келдим. Эми туугандар biz ушул маселе боюнча тиги өзбектерге, өзбек туугандарга биз эме кыла албайбыз. Мындай претензия кыла албайбыз. Биз өзүбүздүкүлөргө претензия кылышыбыз керек. Бизди башкарып, биздин үстүбүздөн шолуп, биздин үстүбүздөн мамлекетти, элди, жерди, бул районду, облусту башкарып турган чоңдор бар. Ошолор жооп бериш керек. Ошолорду биз сурап алышыбыз керек. Тосы киргизбей койсок болобу? Ошондон жок, мындайда азыр ошондон силердин атыңардан мен бул маселени көтөрөмүн бар жерде. Бул маселени биз али аягына чыкпайбыз. Болду, берип койдук деген нерсе болбош керек. Болбош керек. Эгерде бул жерди берип кое турган болсок, эгерде эменин нугу менен дей турган болсок, суунун нугу менен дей турган болсок, анда она Карадария кирип келеткенде баягы серпантин барбы? Ошол жерди карадыңарбы? Ошол жерде дагы булардыкы алиги эмеден сайдан нарака. Сай турат, мына сай. Сай менен муну булардын баягы жээкти, бекемдеген ортосунда 1-3-4 километр жер турат. Анда ошол жерди берсин анда бизге. Давайте ошондой принцип кылайлы. Анда ошол жерди берсин анда бизге. Биз ошол жерден алайлы бир 500 гектар жерди. Нерден бери 50-100 гектар жерди. Туура. Суудун нугу менен болгондо. Эгер суунун нугу менен кетип атат, суу бияка кетип калыптыр, бияка кетип калыптыр. Анда суу тиякта да бияка кетип калып атпайбы? А бул жерде тияк кетип калса, аякта бияка кетип калып атат. Давайте анда ошондой кылайлы. Мына өзбектердин жери, мына башынан аягына чейин булар жээктерди бекемдеп бүткөн. 1 метр нарак өткөн жок. Калыжы продагы тоз ташаган бар. Мына Калыч проволокасы турат, жээктерин дамбалары турат. 1 метр жака өткөн жок. Вышкасы турат, орон. Вышкасы турат. Айм үчүн биз жака эле өтө берет. 1 метр эмес, 10 метр эмес, 100 метрлеп өтүп кетет. Мына устунга кетти. Ана мы жерде? Километрлеп мына 2-3 километр. Мына устунга келип калды. Ошон үчүн ушул маселе боюнча туугандар биз жерибиз үчүн катуу турушубуз керек. Бул жер үчүн эч кимге эч кандай бир силер мыйзам бузуп аткан жоксуңар. Силер бир мамлекетке бир каршы чыгып аткан жоксуңар. Өзүңөрдүн жериңер үчүн айтып деп атасыңар. Коркпой айтып деш керек. Коркпош керек мындайданчы. Ким не кылып алат эле? Коркпош керек, эли жерибиздин мына жерини карашыбыз керек. Мен ушуну силерге айтайын деп, өз көзүм менен көрөйүн деп келдим. Көрдүм. Действительно ушу проблема өтө чоң экен. Действительно биздин жерлерибиз бияка өтүп кетип атыптыр. Мен ойлоймун, бүгүндөн баштап мына биз ушу маалыматты бергенден баштап бүт мамлекеттик органдар бул боюнча ойлоно баштайт. Бүт мамлекеттик органдар бул боюнча чечим кабыл ала баштайт. Ким ушул чечимди кабыл алган? Керек болсо президент эртең сурайт чыгырып алып. Карадариянын ылдый жагын ким берди эле? Кайсыл мыйзам чегинде бердиңер эле? Так, ошол туура берилгенби, туура эмес берилгенби? Ап кел документтериң деп президент сурайт. Мен ишенем, президент сураш керек ошол. Такташы зарыл. Зарыл болбосо деле болбой калды. Ооба, такташышыбыз керек. Анан кийин берип койду, алып кетти деп унчукпай отура берсек, мына жерде кечек базар келгенде бирөө айтат, мына жерде эле ушу жергиликтүүлөрдү бир анча-мынчалар чечип койгон окшойт деп. Бул жерде любой дракадра ясно болуп калганда, бүткөн дамбаны кандайдыр себеп менен жылдырыш алып, мүмкүн эмес да бул нерсечи. Бул жерде любой драка ясно болду. Какой-то бир чорный ход менен кеткен да бул да. Эгер бул чорный ход менен бул жер кеткен болсо, ошону ким берген, кандай берген, биз аягына чыгышыбыз керек ошо. Анык нерсе да бул нерсе. Мына булардын дамбасы бүткөн, жанагы зымы тартылып бүткөн, пограничный вышкалар тиякта турат. Ана кантип эле бүгүн келип бул жерди алып коюшат? Ошол нерсе элди возмущать этип атат. Шали сезе түгөгөн экен камчы мырза, биз беге мал койлорду алып келип жайытып жүргөнбүз. Азыр жайытыбыз ам жок, мына атыбызда акыбалы караң кургап болду.
erteң sentябрда шалын жыйштырганга малдарды силер жайлоодан. Шолорду багып күн көрүп аткан эледек. Азыр эми кайга багабыз? Же жагатында жай жок, же жок, сайда жок. Мына келип ал. Билден кийин мына жактан бөлсө дагы 10 жылдан кийин ой үйгө ham берет окшойбуз. Endi bizni ustimizda tumanlar bor keladi da kunlar. Özbekistan qaysi aylı? Beşiktaş. 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 Jalolquluk. Biz buna 2 günden beri sayga tushib, bular tosma tosqandan keyin bular o'zlari qazisa boshladi. Oyli hukumat o'ziga rahmat, misol uchun. Biz oyli hukumat texnikalarni berdi. Texnikalarni olib ularni chiqarib oldik da mas'ullarni. Suları çıkargandan keyin biz 2 günden beri şu texnikalar keldiler. Jергilikti xalq keldi. Güzellikle ketdiler uyumun. Kabilik bulat dediler. 2 günden beri kelmey koydum. Yok Munirdi. Hiç kimi keltirmeş gerek. Keldi 2 günden beri Hurmatlı olanlar. kelmey koydum. Hurmatlı жаштар, men açık aytayın. Munirge, muna bizning jerimizge taxtab, dokumentlerni ko'rsatib, bardığını bitirmeye hiç kimni kirgizmeyişimiz gerek. Kirgizmeyişimiz gerek. Qara bayan tomsa qilib. Deme, uşul mamleketlik organlar uşular qarab atkandan yer özümüz qorg'ab olsa bolmay qaldı da. Biz kirgizmeyişimiz gerek. Bizi daha Kelmey koydum. Ya, Özsüzlükler bizde düşpeydi o da. Emniga tushpay deydi. Bul bizning jerimiz bo'lsa, boshqamiz bo'lsa, uşuga biz turishimiz kerak. Jo men aytib o'tmayman sizlarga, mana aytib o'tmayman. Mana Batkendan kecha keldim. Ay, o'shol yerde bir qarış yerde, Daha bir aytayın, hurmatli oğlanlar. Oşol Kırgızstan menen Batkendin mınday oşol bayaqı bizning kempirdin uyu menen keyinki Tajiklerin uyunun ortasında 3 metre yer eken. 3 metreden keyin men aytdim ya bul emne desem aytat buların atxanası deydi. Düzot kurup koygan. Prям betondop tegeregi polностью. Üstünü plita menen jap şunday qilib kurup koyuşkan. Oşondan korkpay, oşol düzottu tüyüne çeyin barıp atadi. Sizlerge oşoğun ele jaş balдар. Oşoğun üçün bu yerde mına açık aykın jer, bir yerge hiç kimi düşürbeş gerek. Alarda keltirbeş gerek. Alar kelse mına ol kaysı Teşiktaş'tın ayıldı Teşiktaş'tın adamları. Erten gelip o yerden bardığın basıp oladı. Bize 2 günden beri düştüğüne kelmeye koyuştu. Basıp oladı. Anan erten keltirip ellerge büyüsala başlaydı. Bizden yer değil. Oşoğun üçün keltirbeşimiz gerek. Mamleket kelip bizge takta vermeyince biz işe hiç kimi keltirbeşimiz gerek. Keltirbeşimiz gerek. Uşunu katura karaşınar gerek özün oradağı. Emi kaysıl jerge masele çıksa, problema çıksa, oşol jerden elini özü kötörüş gerekti. Kötörüş gerek. Tuğra sizlerge hazır mınerge keltirip, o Kırgızstan'ın başka bir burçundan keltirip bunu koru vermeyin. Özüngörde özüngör koruşunar gerek. Koruşunar gerek. Ha biz bolsa malumatı berip turabız, sizler menen jolugup turabız, hukuktuk jagын taktap turabız bardığın. Gerek bolsa men dagın bir neçe jolu kelem. Çıkırsalar ar dayım keltirip mildettim. Bu Karadarya jeri, Suzak eli men özüm elim de, özüm jerim de. Aytып atpayım, buyagı Batkenge, tiyagı başka жерinde barıp kelip atam go. Oşon üçün hurmatly tuğanдар, biz uşul masalani kötөрө berişimiz kerek. Mına hazır pograniçnikler dagы hazır özünün rukovodствосун aytат. Bular da aytат, el topta oldu mına. Mına taşıyıp gelip montip aytıp ketdi deydi. Bu malumatı biz berişimiz kerek, kötörüşümüz kerek, üşüntepçi. Rahmat. Durama mı? Endi bize meydegiler endi biz sizlerge otoğunlarga açımızga kegenden açabız. Barı açışka kim borçsuz değil de. Ama men dagı başkaları okşop korkup otura versem, koyça men jaman görüp kalbasın. Yani biz üstüne Desem anda ne olur? sizlerge otoğa başa tondarız. Bizde toptab bersiz. Ava men çoğun dele emesmin. Men okusanız men çoğun dele emesmin. Men deputat dele, ministr dele emesmin. Biroq şu elimizin, jurtubuzun mындай бүгүнкү болуп аткан проблемасына жөн карап тура албадым да. Анан эми мен айткан сөзүм, айткан маселенин баардыгы бүт Кыргызстан булуңгусуна жетет. Чоң кичинени баардыгы көрөт. Siz айтсаңыз, эми ата, siz айтсаңыз, bir чала айтып атыптыр деп укпай коюшу мүмкүн. Men aytsam, ular uğuşat, укпай каяка барат. Укпай каяка барат, uğuşat. Ошон үчүн келдим ушу силерге эме болуп болсун. Rahmat. Депутаттарыбыз деле жок, башкаларыбыз деле жок. Мен келбесем, силер мыйда өзүңөр же түшүшүңөрдү билбей, же чыгышыңарды билбей,
je taşlap ketişiňerdi bilbey, je taşlamay koyuştu bilbey, kıynalasınlar. Azı bizi soldatlarımız özümüz düşürmeyin hatta bayağı. Düşe vergiler. Bular bizdin jerimiz düşe vergiler. Bizge kartada ap gelip taktap bardygy. Körsötüp oşol jerdi bergende anyktap bermeyinçe bul jer bizdiki. Biz bilmey turup düşme dese düşmey kalıp çıkpasa çıkpay kalıp başımız gerek. Onu kağıt göstersin. Bilişimiz gerek biz. Ha bilgenden ki anan köröbüz ana. Aljagында köröbüz. Kim beri bilgen? Kayсы bunu ergen uşol eme hakim beri bilgen şunu. Kayсы hakim kol koygan uşerdi berip atkanda. Jergilikli bilik organdары söz kol koyat. Oşonda kayсы hakim kol koygan? Kayсы gubernator, kayсы ministr kol koygan? Kayсы hökümetin başçısı çeçim kabul algan. Biz bilişimiz gerek uşu. Mına men oyum şunday aksakal. Rahmat. Aragında ne var buna post aragında? Aylı var. Özbekistan'da ayrı var. Aylı var. Bizde Kırgızistan yeri var. Kırgızistan yeri var. Hı. Kırgızstan'ın yerleri var. Ama o yerden Narcağı'nda 76 hektar Kırgızstan'ın yeri var. Rahmatlı'nın boyadan kalkmış. Oşa yere keltip anca hareket kılдырdılar. Hareket kıldılar, oşa yerdi dağı bermedi. Hazır Aylı hükümetten soradık da biz 76 hektar yerde almaşıldı dep hakim gelip keçeginde ana. Kim bilir hakimde atından unuttuk. Yermek. Oşa Yermek degen kelip aytı almaşılıp aldık, biz aldık deyip. Ana Aylı hükümetten soradık da kayсы oşa yerdegi yer almaşıldı desek, hiç kандай bizde Aylı hükümette dokument yok dedi. Hiç kандай dokument yok oldu. Oşa 76 hektar yerimiz var. Al yerde eğer Özbekistan alıp koygan bolsa, dokumentani ötküzüp bergen bolsa, ular öttü dagı. Mına жерде ona жана балык көл турат го. Балык көлдүн жарымы бизге карайт. Ошол жерде мына Сталин арык деген арыбыз бар. Ошол жерде население биздин карта боюнча ошол жерде население бизге караш керек. Ошол Кыргызстандын жеринде турат. Бул биз сурат да кайсы карта негизинде берилди да бул жер десек бизге бир сенде карта бар dedi. Bizde kana kayсы karta olsun. Biz biliyoruz bu жерди. Kana kayсы жылдан beri kayıntып пайдаланып жүргөн. Жергиликтүү калып билет да, siz karta билет desek. Oşol hakimler üşündüp gelip eldin üstünden üstündü kılıp jürüp jerlerimiz barıp ketip atar. Hakimler birinciden uşul jerge uşul жерди сактап калууга ошолор кызыктары болуш керек. Eldin başçıları, жергиликтүү бийлик болгон başçылар ошол кызыктары болуш керек. Анан кийин мына сиз айтасыз 76 гектар жерimiz бар эле деп. Ал жерди алмаштырыптыр. Кана кайсыл жерге алмаштырды? Kayсы жерге алмаштырды? 76 гектар жерimiz берип. Жанакы Так, ошол жерimiz интернетте мындан мурдараак эле каерден берди? жер Өзбекстан менен Кыргызстандын жери боюнча талаш тартыш болгон бир аз маалыматтар чыккан. Сузактын Карадария айылы ушул жергиликтүү ушул жерге ушул жерде жашап баштагандан бери ушул жерге эгинтигин экчелек дейт. Эми эле келип ушул кошула тарапка өтүп кетти деген маалыматты угуп баштады деп атышат жергиликтүү эл. Ошол жер ушул шалы айдалган, шалыпая дейт экен. Шалыпая айдалган жер. Өзбекстандын болсо мындан бир кыйла алысыраак жеринде мына кадимгидей эле такталган аймактарда зым тарткандай эле зым тартылып буга чейин чек арасы деп туруп такталган зым менен тартылган тосмолору турат. Бирок ага карабай ал тосмодон дагы өтүп эми мына бул адырдын биз турган адырдын ылдый жагындагы ушул сугат жерлерди дагы ушул Өзбекстанга өттү деген маалыматты жергиликтүү бийлик буга чейин берген. Бүгүн мына эл дагы ушул маселени көтөрүп атышат. Bu yerden bularda kanal bu çekesi onun dayı var. Gambas. Bir de adır var neydi? Buna bu yerde burası eget neyse. Bizim yerge. Bunu ilgili bütün Araplar Özbekistan'dan bu yerge alıp koyuyorlar. Bu yerde burada net var, Vişkas var. Dambası var. Dambasdan berek ötüp gelip bizim jerge gelip otur. Burada kanal var. Вышкасы бар. Kanal var da. Kanalın nerede böyle? Tosu var. Buna monday эле экен да, вышкасы о жакта турат. Mana o bizde adırdı uçu mana. Dünya bu kanalçı провода кылып тосуп алган алар. Adırdı başladı op koydu yani kan geçti dedi.
Bunu öyle Bosfor'da falan. Şeyden üstünde geri var. Aynı turası da. Bosfor turcuda bu geri getirdi. Lager. Geliştirmeyi Bирок bu yerде жашагандар билбейт да. Бизге айткан эмес. Yoşa malumatı biz tal malumatı ben şikayet etsin. Oranın havası yok ama turap da gel. Ayrıkmetler. Evde iş yok. Salak kapı. Maşallah tutuyor. Qanday bolat bu? Şura hazır. Qanday bolat? Birliktegiler oşum kızıkçılığı çok boldu da. Ben kecha bugün baya devletler ko'rib turib ayollar deydiganlarni ko'rdim. Akabizda talqo suyleydi. Desem ayolim o'tirib bizga kelmadi-ku dedi. Az keladi aytdim, keldi desem so'zi jetdi dedi. Qarang. Söylüyor degende men Batkaya O'zbekiston soldati. Palatka tegib, onu O'zbekiston soldati o'sha ittermi. O'zbekistonniki nar. Ha, mana u bizga o. Hozir tushdi. Mana o'shandan nariga o'tib ketdi. Ta shu yurgan granitsa shu. Hozir bu endi qiladi. Hozir ham granitsa o'sha berak bo'ldi. O traktörün kirgizbeş gerek de bu yoqqa. Bular kanal qazib olgandan keyin o'tkazmay qo'yadi. Traktörün kirgizbeş gerek. Kecha el tushib turib, bu yoqdan ketgida qildi-da, bugun yo'q. Traktorda Traktörün kirgizbeş gerek. Bu yerden qarmash kerakdan o'tkazbesh gerek. Bor. Бұл жер Қарадария. Beriyotdi. O'shandan keyin Kechaki yetakchilar keladi bu yoqqa. internetga chiqib, ma'lumot buloqlarına chiqib Kirgizbesh gerek. aytilayotgan O'zbekiston bilan Qirg'izistondan Aymaga degan yerlar bo'yicha o'sha yerda palata bor. Bugun ko'rinmay qolishdi kechaga. hozir Qirg'iziston soldatlari yurishadi. Ушул солдаттар жүргөн жерден баштап нарага ушул Өзбекстанга баары келип, баары Өзбекстанга өттү деген маалыматтар келген. Бирок алар айтты, эки сапар команда не кылсын, экөөбүз Ооба, Карадарыянын Ак мечит деген айыл экен. Бурабыз бардыгыбызда туруп атышат алар. Мен таң калдым, 15 соток жерге туруп атышат. Qaysi dokumentsiz ko'rsatasiz? Al ko'rsatasiz. Pasport tuziladi, aytadi, tangmi. Bunga deyishimiz ham bilmayman. Kimdir bor. Bul hakimdi, bugan cheyinki hakimdi, kim bergan uni taqtashimiz kerak. Biz o'shani tribut etdik. Dokument olib kelib ko'rsat. Dokument olib kelib ko'rsatsa, böyle 40 ben ketaversa. Bu это же не дело, это же не частный собственник, это же государство. Mamlaket geldi. Ya ketmedi. Ben bunu alçı, ben bir suyun öyle desem, suyun almaya tamam. Oşan çoğam, şileşen çeksin. Bu malzeme ötüp durlar, çeksin. Video ne ötüp O Ali'ge. Suyun izleyeceğim, suyun almaya. Cazı alacak. Kamçını görgönüzde bu özü içerisine şey. Söküşüp ha. Çeke bir yol bir an paraştırı verseniz de o bozardı. Bayağı aslında Bunu ben bugün koyup koymaya geçiyorum. Kendi özüm körgönüm yaxşı boldu kanka. Men Ali'ge elini aytgandan buran ko'rsatgandan men ayaq o'tirib olib, Ali'ge divanda yotib olib ko'rib jatavermeden o'zim kelib ko'rayin dedim da. Endi buni biz saqlab qolishimiz. Egerda buni biz saqlab qola olmasak, cho'q biz chinligini chiqayli. Tug'anda kim berdi buni? Qachon berdi? Endi kim berdi? Shu chinligini chiqayli. Hatta biz bilaylik kim qo'l qo'ydi o'sha yerga pistolat. Mana shu chota men jonim surib o'tirdim. Kim
наркы секере тұрғандардан анча-мынча материалдар секен бар бол. Мына Қарадария айылының Ақметшит деген айыл екен, Қарадариядағы Сузақ районында. Ал эми о көрүнүп турган айыл, мына көрүнүп турган айыл тушдагы ушул Өзбекстандын ал жерде дагы кайталап айтып коеюн. Жанакы такталган аймактарга тартылуучу зымдары тартылып, такталган аймактарга тартылуучу зымдары тартылып, мындайча айтканда чегара аймактары дагы жанагы зым тосмолор тартылып болгон экен. Бүт барында. Бирок эмнегедир буга чейин канча жылдан бери кыргызстандыктар иштетип келген жер, мына бул жер. Бул жерлер дагы ушул Өзбекстандыктардыкы деген маалыматты бизден жергиликтүү бийлик буга чейин берген. Бир топ маалымат каражаттары регион телеканалына да билдирген. Ушул жерде Өзбекстандын жери биздикилер, биздин дыйкандар алар экпей койгондон иштеп жүргөн деп маалымат берип келишкен да. Анткени менен бул жерде дагы бир ойлонуучу маселе бар экен. Мына көрүп тургандай эле Өзбекстан буга чейин билесиздер да, көпчүлүгүңүздөр эле такталган аймактарын сөзсүз зым менен тасып келген. Ал бул жерде зым менен тосулган жер бул аралыктан бир кыйла алыс. Буга чейин бул жерге солдаттар да келчү эмес дейт жергиликтүү тургундар. Ошол зымдан наракта эле солдаттар жүрчү дейт. Ошол жакынкы күндөн бери ушул жерге солдаттар келе баштаган дейт. Бир 2-3 күн болуптур бул жердеги шалы эгип, күрү чеккендер бул жака келип, ушул айылга келгендиктен шалы эккендер нары бери ушул жерге көп келгендиктен бул жерде ошол өзбек солдаттары кетип көрүнбөй калды дейт 1-2 күндөн бери. Кыргыз солдаттар жүрөт ушул жерде. Ona tereklerin arkasında lager kılıp boş edip durgan. Özü jolu boyunca kamçı. Ona platinanın nemesi o iki darvazasına koy. Ona su bogoç. Oşanın iki darvazası mana Stalin araka soyda oşa Kırgızstandagı jeriymiş eken. Karta eski karta alsaq saldaydı. Oşa Stalin arak men barıp turup Stalin arak mana Özbek Kırgızstanга sedim jak ötüp ketken. O şeyde 76 hektar yer oşo Stalin arak oşo. Baya bizdin jerimiz. Bizdin jerimiz. Mana darvazanın ekta nemesi bizge karaydı eken. Ona balık köldağı oşo eli жылдырып картаны жылдырып отыр. Эми мынеге келип алды. Eldi zarlatып, elге түшүндүрмө жоктугу деп элди кийин болуш керек, чогулуш керек. Баарын айтып, элди силердин эле кылыш керек, мындай ишендириш керек да. Ишендириш керек. Элге келип документаль ишендирбесе, жөнө эле, бул сенин ишиң бар. Жогол бул мамлекет иштеп кетип кала берсе болбойт да. Элди келип ишендириш керек. Актеп кала. Ana terek bırakıp terek. Ortadan çıkan terek. O şu terekin başında bir şifanı vardı Özbekistan'da. Ben bilemde ama gösterem koyup şifan vardı. O şifanın su alıp gitti. O şifandan bir 50 metre berakta bir çok tal vardı. Çok tal. O şey granisidir da. Ağzını endi o kayakta manazıransa kaydı. Şu ayram bizden. Halbuki çimçik үйünü buzukla çır boldu kaldık oturabız. Yamazda açıldı kalıp ketmешimiz керек болду. Анда туугандар сүйлөштүк анда. Мен мына өзүм келип көрдүм, бардыгын эме кылдым. Кудай калса мен муну аягына чыгарганга аракет кыламын. Колман келишинче. Силер дагы баягы айткандай турушуңар керек. Силер турбасаңар, мен 100 жолу келгенде мен пайдасы жок. Силер турушуңар керек. Келип силерди элди чогултуп ошо Карадария центрине түшүндүрүп бериш керек. Бүт документтерин көрсөтүш керек. Ушул мына жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, Akim, gubernatör, minister, kim kol koygundan beri, premier minister, bardığın görüşümüz gerek biz. Ayağına şondan keyin koyuyoruz. Berilgen eken, mıntı berilgen eken, bunu kol koygun eken, kıstalak bular meni süйлөшүш керек eken deyipçi. Har bir Turabı, az kime esköşüyoruz yani. Hazır kağıt türünde görüş gerek. Kağıt türünde görüş gerek oldu. Assalamu alaikum. Kandaşlar. Başkan tinç aman жүрөсүң. Жанарлы телевизордон көрдүк эле сен.
Kayerda kelip kaldınız? Aile hükümet bolgandan keyin kelish kerak. Jo'shada qayerda kelip kaldınız ko'rmedinglar deymi? Yo'l bilan keldik. Bu yerdan tushmadingiz. El kelgan yo'l bilan keldik. Tamasha. Bu yerdan chiqmadingiz deyapman. Az keldingiz bu yoqdan? Ko'rmabman men. Elga suylab ko'rmay qoldim. Mana shuni problema уже ko'tarilib o'tadi. El chizildab o'tadi. Men aytib o'taman elga. Endi hozircha shuni qarmab turg'ular. Biroq biz bilishimiz kerak bo'ladi. Sizlar jergilikdisiz, sizlar Xudoga shukr, yaşınız 60'a o'tib qoldi. 70. O 70 bo'lib qoldi. Barim bilesiz bu yerda. 5 qoldi. To'g'rimi? Bilmesek aile hükümet bolup ne o'xshab жүрөбүz biz. O'shani aytaman. O'shaning uchun buni elga tushuntirish kerak buni. Elga tushuntirib atamiz, kelib o'tamiz. Tili bo'lsa o'zlari ham aytadi. Kelib ketayotganimizni ko'rib o'tadi. Hozir bu yerda Murat qartasin. Berke. Hozir bu yerda bizim texnik yozuvchilarning nimasi bilan sizga rahmatini aytdi. qazdirib o'tamiz. Bu bo'yicha rahmatini aytdi. Suv bo'yicha, al bo'yicha sizga xudolar aytishdi. Ayli hukumatga rahmat. Texnikani berib, qazdirib, suv chiqarib berib o'tadi deb o'tadi. Biroq ham siz andan boshqa nega kuchingiz yetadi bu yerda? O'zbekiston kelib qilib bermaydi. To'g'ri. Kelib ketganlar kelib qilib bermaydi. To'g'ri. Только men qilib beraman bularga. Tak. Aile hükümet qilib beradi. Tak. Suvsun qilib beradi, yo'lin qilib beradi, liboy ko'ygan aytmoqchi. Shu aile hükümetin dengelinde. Siz buni ayting. Dengelinde chechalmagan narsani jog'orqi tegishli organlarga qayrilamiz. Chechib bergilar bizim qo'ldan kelmaydi. Siz ayli hukumatning boshchisi qatori buni so'rovga bir-ikki so'rov beraylik. Mumkin bo'lsa javob berib qo'yingizchi. Mana u granitsa qachondan beri bu yoqqa jilib qoldi? Bu jilib qolganimni men bilmayman. Bu mamlakatlik dengelde iki mamlakatning o'rtasida bayağında granitsalar taqtalib, o'shal jog'orqi o'shal ko'skranitsalar bo'yicha komissiyalar din nimasi bilan bitib, ana bizga nima bo'ladi? Chechim qabul olingan. Хорошо. Bitgan bu. Anda buni desen aytaylik. Bu yerda qachondan beri qaza boshladi? Qancha kun bo'ldi? Qazg'andan beri 3-4 kun bo'ldi-ku. 3-4 kun bo'ldi. Elder o'sha 3-4 kundan beri biletdi buni, ha? 3-4 kundan beri bilet. Anan sırası berge zam gubernator keldi, hakim keldi, men geldim, kelip anan bulardan sözünden qazbay tursun degeninden hazır qazılgan yok. To'xtadi hozircha. To'xtadi. Bularda da O'zbekiston qachon kelib onday bir qazib ishni boshlashning o'rnida biz o'zimiz qilaveraylik, qilib yurgan ishimizda biz hozir mana suv chiqarib, bu chiqarib shu baldarga yordam qilib o'tamiz. Значит 3-4 kun burada qaza boshladi. Qaza boshladi. Elder 3-4 kun murdala bildi de bunu, to'g'rimi? Çeçim qachon qabul olingan buni o'tkazib berish? Chechimni men qachon qabul olganimni bilmayman. Mamlakat sizda dokument yo'q qo'lingizda. Menda dokument ofisialniy yo'q. Ofisial qo'lingizda dokument yo'q bo'lsa sizlar bilmaydi ekansiz bu yer berildi. Kimga? O'zbekistonga. Yo'q, berilganini hozir mamlakatning komissiya chechadi. Yo'q, shunday deb, siz qo'lingizda dokument yo'q. Men qo'limda dokument yo'q. Anda mana hurmatli tug'anlar, oila hukumatning qo'lida hech qanday dokument yo'q. Berilganligi bo'yicha. Bizning mamlakatdan bu kishiga jergilikli birlikning boshchisi qatori hech qanday qog'oz kelgan emas. Demak, bu yerda biz hech kimga bermaymiz. Bu yerga dokument olib kelib qo'lingizga ko'rsatsin. Mana dokument deb turib. Dokumentni ko'raylik biz. Kim qo'l qo'ygan? Qaysi oila hukumat, qaysi hakim, qaysi gubernator, qaysi ministr, qaysi premyer qo'l qo'ygan? Ko'raylik, anan biz söylashamiz. Hozircha mana hurmatli biz oila hukumat aytib o'tadi. Men qo'limda dokument yo'q deb o'tadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bo'ldi endi. Shu Endi hozir komissiyada taqtalib, ikki mamlakatning o'rtasida bu narsa chechilib o'tadi. Chechilsin, ana dokument olib kelsin. O'sha dokumentni qarab turib biz baho beramiz. O'sha dokumenti bo'lsa, mana jergilikli elni top tushundirsin. Elder, buni dokumentni negizinde berib o'tamiz. Mana deb. Qamchuka, hem bunday. Yo'q bo'lsa berishmaydi. Seni siylaymiz-da, bunday-da. Endi sen hozir bu yerda bizim nimamizga o'zi bunday nimasini aytganda, bu yerdan bizdan ortsa sen kirishing kerak ekan. Men chechishim kerak bu yerda. Chechish aile hukumat qatori. Anan hozir deputatskiy saylov bo'lgan jo'q, prezidentskiy saylov bo'lgan jo'q, boshqa bo'lgan jo'q. Anan kelib olib, sen bir söyle, anan ertaga da birov kelib olib, da bir söyle, endi boshini aylantirib aytdi. To'xtab turing. Men bir söylegan jo'qman. Men ochiq ayqin söylashib o'taman. Men ochiq ayqin söylashib o'taman. Sizning qo'lingizda dokument yo'q ekan. Bul yer. Sizning je buni olsa qoldim, buni emas, mening dag'i jerim. Chegara bo'lib o'tadi. Bu yer munda qamchi, sen tushunma. Eger de to'xtab turing. Sen o'tirsan. O yerler 2 yil, 3 yil murda bu yerda daryo olib turgan bu yerda daryo.
daryanın nugun arqasına özgörgönden keyin beri nereden kalıp kalgan yer bular. Kalıp kalgan yer. Bu bizim nemende daha çok eldagi ülüşüne hem girbet, arendasına hem koşup girbet. Хорошо, hazır ha? No daryanın ağımı narjaka oğandan keyin kalıp kalgan yer bu. Так, эми дагы суроо берейин, токтоп туруң. Давайте, вот так. Мен сизден көп нерсени билип алгым келип атам, мына элдин көзүнчөчү. Мына жерлерди канча жылдан бери биздин элибиз колдонот? Men özüm işlegenden beri jagım bilen. Жок, эми сиз 70ге чыгып сиз кара даралыксыз билесиз да. Канча жылдан бери? 4-жыл иштеп атам, 4 жылдан beri пайдаланып атам. Мына эл айтып атат, биз 60-жылдары мурдагы кылымдын 60 жылдан бери биз пайдаланабыз деп. Пахт эккенбиз, тамек эккенбиз. Жана о эд алган жок да эч ким. Ошо жерде алды. Жок, отур. Ana ülüştük jelleriңерди алды, беде келген ono жерде. Атуралы сөз жок да, тура? Жок, мына Жок, силер реально сүйлөсөңөр. мына жер бияк туралы жок. Бияк туралы жок ашка. О, шактı, камчы шактı көрсөтүп атты. Жок, мен мына жерди көрсөтүп атам. Мына жерди көрсөтүп атам. Мына ушул жерде биздин жерибиз болгон деп эл айтып атат, туурабы? El айтса айтып аткандыр, бирок мен билбейм бу жердин. Биздин баланыбызда жок. Жок, токтоп Бул туруң. Дарянын нугунан калган жер бу. Хорошо, Дарянын нугуна биз бурайыл деп атасыңар да, туурабы? Эмне бурак? Мына границаны. Жок, эми азыр мамлекеттикте мен билбейм да аны. Жок, ака, андайсаңар сиз ал мен билбейм, мамлекеттик туура, сиз чечимди кабыл ала мен билип билбестен бир баланы айтып коюп мен элди алигинде эртең убалына калбайм. Ошон үчүн айтып атам. Сиз де колуңузда документ билбегенди билбейм деп. Документим жок колумда. Документтер жок экен, иштеп Бул жер туурабы? неме эмес. 3-4 жылдан бери жер болуп калган жер болуп атат. Дарянын нугун ар жакка кеткенден кийин жер. А мурдагы жерлерин пайдаланып атат. Ага. Хорошо. А мына дамбас кургандан бери, дамбаны канча жылдан бери курушту? Билбейм. Канча жылдан бери. Кандай билбейм. Айлык болсо билесиз, ошо жашап. Өзбекстан дамбасын мен кактам. 4 жыл 5 жыл атат. 4 жыл 5 жылдан бeri. 5 жыл 5 жыл болду. Мына 4 жыл 5 жылдан бери куруптур. Ошол жерге границаны тартыптыр, вышканы коюптур. Эми бүгүн эле чыгып туруп, мына жерде бизге бергиле. Ушул жерди макул. Мамлекет чечим кабыл алсын, берсин. Ким бергенин билишибиз керек. Пожалуйста. А пока ошо ким бергенин билгичекти. Жерди эч кимге бербешибиз керек. Так эле алган жок. Бербешибиз керек. Мына каздырбашыбыз керек, киргизбешибиз керек. Ошол. Казуу токтоду. Вот ушу туура кылыпсыз. Казуу токтоду. Казууну токтоткан туура кылыпсыз. Наоборот, биз казып атабыз. Булар казган жок. Биз казып атабыз азыр. Ушуларга суу чыгарып берели деген. Эми ал баш жагынан сууну казып атасыз, это понятно, каналды казып Ооба. атасыз. Мен границаны айтып атам. Ну 1 километр каза турган болсок камчы бол баш жагы эле эмес да, 1 километр. Кыйла жерде алкам. Жок, эми ошо сууну чыгарып берип атасыз да, сиз граница казган жоксуз да. Сиз ошо 1 километр казганыңыз эртең үстүнөн булар казып кетиши мүмкүн, мына граница деп. Ошол граница болуп калат. Сиз азыр суу казып атасыз. Ошон үчүн мен айттым, анан сиз дагы мындай, ака, атыңыз кім ака? Ашырбек ака. Сен не келип атасың? Мен неге келбейм? Жок. Айтып түшүнбөй калдым. Мен неге келбеймин? Менден ашса деп. Сиздер неге ашат экен? Сен эл ызылдап атат. Кимге? Сен айтып койсоң болобу? Кимге? Биз келдик Карадарыга. Барбы өлүп калганбы? Ака, десең болобу? Өкмөткө Мен сен тууралуу оюм жаман эмес. Ашырбек ака, айнан ака, угуп турсаңыз, сиз жаман деп аткан жокмун. Сизди эми мен өкмөт барбы, жок, өлүп калбы дебесиз. Камчы көздүн лишний сөздөрүбүз тартпайт. Дебестен эле, мына мен келип мына элдерге көрүп өтөйүн. Нени көрүп атам? Мына азыр көргөндөн кийин, эртең мен шарт коём. Аким келген экен бу жерге. Так? Кайсыл документтин негизинде бул жер биздики эмес деп атасың деп туруп шарт коём. Мына ошондо документ көрсөт. Кайсыл документтин негизинде. Сен ушу интервью берип туруп булар бизге болбойт деп атасың. Кайсыл документ негизинде бул биздин балансыбызда жок деп туруп айлыкөт айтып атасың деп эртең сиз чыгарам. Мына ошондо экөөбүз сүйлөшөбүз. Мен мына эл менен ака сиз сүйлөшө албайсыз. Сиз 70ге чыктыңыз экен. Эмне кыласыз экен? Сиз аксакалыбыз. Мына бул жерлерди мен көрүп атам. Өз көзүмдө көрөм. Жок, азыр көрүш үчүн да сизден уруксат сурашым керек. Жок, мындай да. Мен как айлы өкмөт бир айтып койсоң болобу? Ака, мен сизге айтып келип алып эле, сен кел, эртең дагы бирөө келип калсын. Барды келсин. Мына жергечи депутаттар келсин, министрлер келсин. Премьер барды келсин. Барды келсин, ака. Сени мен айтып атам, бир ооз айтып коюп. Келиш керек. Ака, эми мен сизге айтпадым. Эми айтып сиз жөнүндө бу жерде бир ооз жаман сөз айтылган жок. Мына элдин баары карап турат. Сиз жөнүндө наоборот элдер мактады, мен айттым, рахмат, молодец деп атам. Сиз жөнүндө сөз жок бу жердечи. Сиз жөнүндө сөз жок. Бу жерде сөз мына бул граница боюнча болуп атат. Сиз жөнүндө сөз жок. Сизди мына келип эле мына Мурат
Murat bilatib. Murat aytdi, mana Aylı hökümetке rahmat tartib berdi bu yoqqa. Tartib berdi, taza sudu chiqarib berdi. Mana qanday ko'ngilli masalalar bo'lsa, mana yerda bir bola bor edi. Mana Banjigit degan atasi o'tib, opasi Moskvaga ketgandan jo'q bo'lib ketdi. Anam uyini bitirgizib berdi. Kelib o'zi bunda hukmat. Ham Aylı hökümetning içinde qilib o'tgan ishlarni O'sha ishlarda bunday yordam berib o'taman. jasaganga milletli. Bu o'sha Aylı hökümet o'ltiradi akam. Men granitsa uchun kelib o'tiraman. Siz tura yaxshi ishleding, jomon ishleding deb so'ragan ham yo'qmi? So'ramayman dag'in ani. Deputatlar bor so'raydi. So'ray turgan odamlar so'rab olsin. Men mana granitsa uchun kelib o'taman. Granitsani bu yer bir ele Qaradaryolar uchun kerak emas. Büt Qirg'izistonda hozir aytilib o'tadi shu yer. 150 gektar yer o'tib ketdi deb. Hozir buni qamchi. O'sha uchun to'xtashimiz kerak-da. Men ham sаған men de so'rab aytmayman. Ayting aka, men Mana hozir YouTube'da yurib. 150 gektar, 300 gektar bu yerlar bilan kirib keldi, o'zbeklar bostirib keldi. O'shal YouTube'dagiday ekan, bunday. Qanday emas ekan? Давайте men aytay, mana realni aytay. Bu yerda hozir kunda mana O'zbekistonning traktorlari kelib, qo'lga traktorlar qazib, O'zbekiston traktorlari kelib bizning yerda ellerimizning tepachilik qilayotgan yerning o'rtasidan bizning chegara deb qazira boshladi. Bu bir. Hech qanday bo'terisi ter yo'q. Ikkinchidan, mana oq stolbani qo'yib, pogranичный bir stolbalarni qo'ya boshladi. O'zincha qo'ygan jo'q. O'rnata boshladi. Savmesni. Javobshe deb o'tamda, o'rnata boshladi. Mana anan keyin nerede? Emin tugündü. Saatlarını koyup gelip Özbek'in pogranичтары jata boshlabdir. Men shuni aytib o'taman. Понимаете, shuni aytib o'taman. Men dag'im bir yo'l aytay. Negerda mamlakat bu yerda o'tkazib bersa, buni elga tushuntirib bersin-da. Mana sizda da dokument yo'q ekan. Mana ko'ryapsiz. O'tkazib bergan dokument turadi. Hukumatning to'xtamin je boshqani ko'ryapsiz. She'r bo'yicha. O'shani aytaman. Yo'q ko'ryapsiz. Qancha hozir mana примерно shu 150 gektar chiqarish. Men bilmayman. Yo'q, endi sen nazarda. Mana qarang, bu yerda o'sha mavlemdan ketib o'tadi. Baliq bo'ldi. Demak bo'ladi-da. Oq tosh turadi-ku. O'shandan bunlarcha Buni qayoqqa chayin boradi? O'sha yerda to'xtadi u. Yo'q, demak bo'ladi. Traktor bor, top tereka bu. O'rtoqda top terakmi? Top tereka. Aralning ichida turadi. Ha. Top terekdan naraqa ketadi, ha? Naraqa o'tib buriladi. No, 150 kim teberaganda da 100 men bilmayman. Men aytish ko'z ochib aytish. Tortila boshlaganda bilmayman. Hozir ham aytish bilmayman buni uchun. Yo'q. Aka o'shani hozir aytamiz. Aytamiz, biz ko'zimizdan ko'rib keldik deymiz. Siz aytgan so'zni. Bu tersa ter yo'q, boshqa yo'q, el tinch, Xudoga shukr. Biroq bu yerimizning dokumentini ko'rsatib beraylik deb aytamiz. Mana sizga tilak kerak-da, to'g'rimi? Aylik qadar ko'rib, ertang o'sha yer o'tib ketgan bo'lsa aytadi, men olmoqni ishtamaydilar. Aytasiz-ku? Bir cuma bo'ldi, nima? 10 kun bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Tug'anda 10 kun bo'ldi. Ha, to'g'ri. 10 kun bo'ldi. Toshkentdan O'zbekiston tarafdan, Qirg'iziston tarafdan kelishib, kadastrlar keldi. Ana bizni yaqin jo'latgan jo'q. Murat elden içine şu yerdik mesni el qatarı bu koşa yurdu. Anan janagınday kadastrlar neme bilen aparat bilen tartışıp. Anan hazır şeylerde burada belgelengen yer eken dağı birisiyle belgilep ötüştü. Oşo negizinde qaza başladı. Bu mamleketlik dengelde çeçilgen nerse eken murdale. Oşani aytam da oşo qog'oz ko'raylik-da. Endi mamlakat dengizde çeçilgende qog'oz bo'ladi-da, to'xtom bo'ladi. Соглашение bo'ladi. Ko'rishimiz kerak-da. Oşo ele. Hem beret. 10 kun bo'ldi da. Siz aylik hukumatning boshchisi qatori konkretni men sizga aytib qo'yaman, Ashim aka. Hurmatli aka, mana sizga o'zim akam qatori aytib qo'yaman. Mamlakatning shu yerdagi elning представители boshchisi qatori qog'oz bilan kelmaycha kirgizbey qo'yuga aqlingiz bor sizning. Qantib men hech narsa kelmaydi, buni tushunib olsangiz men kirgizam. Qana qog'ozinglar? Olib kelgile desangiz, qog'ozni bersa, un chiqmay kirgizasiz. Qancha? Yo'q bo'lsa kirgizmish kerak. Qancha bundayda? Kirgizmish. Qog'ozni ham bermaydi. Андай bo'lmaydi, aka. Такое не может быть. O'zbekiston bermasa, Qirg'iziston berish kerak. Bu elning jeri aka. Agarda bu частный jeri bo'lsa, to boshqa ish men sotib oldim, qayoqqa borsang o'sha qo'yarlar. Bu elning jeri aka. Ayıl hökumatga Qirg'iz mamlakatining yer bo'yicha komissiyasi, O'zbekistonning yer bo'yicha komissiyasi birgalikda сөйлөшүү жолдору менен кылып атат. Хорошо, mayli qilsin. O'shol qilayotgan ishlarining qog'ozi bo'ladi aka. Qanti biz o'tkazib berdik. Qog'oz bo'lmoqchi siz kirgizmay qo'yuga aqlingiz bor.
Siz aile hükümetin başçısı, sizin teritoriyanız. Akılınız var aka. Men kantip kirgizem balдар sizlerdi. Makul. Kegile kagazdap kegile kança bardın alsаңар мала берди деп айтып акылыңыз бар. Senin vaktinde hem albaylık, eldin vaktinde hem albaylık. Мен убактым көп. Мен убактым ушул элдин проблемасы үч келип отура. Мен проблема болгондо башкача чечет элем мунун. Ошон үчүн сиз ошондой кылың ага. Мына элдин кызыкчылыгын сиз коргобосоңуз ким коргойт эле? Korkuyuz. Коргоң ушуну. Кагазды сураң, кагазды бергиледиң. Başlanışı. 10 gün oldu. Ben şu kiriş Вообще киргизбей коюң буяга. 10 gün oldu. Вообще киргизбей коюң. Сиздин акыңыз бар ошогочу. Сиз ошон үчүн башчысыз бу жерде. Kazım hep tura düşündüğünü gelmek ama 1 milyon. Anan ki zabuzcuna kirip kalıp bir yakta tura mes Ali olup kalmasın. Celalisi. Hazır. Salamlaşalım. Buna bir 10 tura ta. Oşa menen o terekler görmüş mü? Buna 3 terek gene o 4 terek. Oşa yerге mıtıp barıp durup oşa yerden tütsüz onu darya. Oşa gitti. Munda çalıp koygan yok hiç kim. Моондай. Ova. Onu top То есть terekten. мына жерлердин баары бизге калат. Ha, mine yerler kalat. Ova. Munda barıp durup onu top terekten tütsüz o gördünüz mü? Narcaktan beri kalkıp otur. Ошондо жер адис болсоңуз канча гектар кетти? Hazır emi bayağı biz özümüzün kartamellemitip жүргөнбүз. Hemen bayağı iki memleketin ortasına krasny liniyayı mı koydu da? Bugünkü günde koydu şunu. İki memleket geldi o GPS'lerin koydu da bayağı krasny liniyası varken o şunu koydu. Oşoga çeyin biz onu жерден alıp жүргөнбүz de biz oşonda mına negizin karaganda где-то bir 15-17 hektar narak beragında bayağı razisası olup kaldı da biz menen alardık. Biz buga çeyin bayağı özümüzdün le karta menen tak mine yerden algan bulsak munonçası biyağı bizdiki dep жүргөнбүz da. Anan Özbek granitsası misal onu 5 yıl 6 yıl bolsa koygon. Olarda men Özbekistan'a tartып atkan jerim yok. Dağı to'g'ri tushunish kerak da. Ova, meni Qirg'izni jaranim, men Qoradagi janim berem. Ha, bunu ko'prikdan narxni o'rtadan qura olmaydi. O'shaning uchun narx chekagina qo'yib qo'yganda aldanba jo'n ele dambada misal uchun. O'zbekiston granitsasini qarab turgan damba emas, suvni Munosini qarmab turgan yerda Mununda ketdi-da, muna o yer Bunda ortalığı menen. Şunu qancha tushuntirib o'tasiz. Nima uchun bu joqqa kelib tiyaqdan qilmay bu yerdan qilib o'tadi? Suv nugu uchun. O'shani kelib turib ko'targaningizda, suv nugu uchunmi? Suvni nugu bir qarasang mine yerda qal. Bir qarasang narijaga. O'sha aytam, suvni nugu uchun o'sha kelib o'tadi buni. Suvni nugu uchun narijaga hozir ham Qirg'iziston va O'zbekiston kartasini qo'yganda o'sha yer menen bo'lib chiqib o'tadi. Buni endi bilib. İki kartani qo'y, iki GPS'ni qo'yganda krasny liniya shu yerga keldi. Tak. Siz jeradisiz, he? Qancha yildan berisiz? 7-8 yıl. 7-8 yıldan beri. Sizin malınızda uşul yerleri tartıldı, uşul yerleri verildi mi 7-8 yıl burada? 98 yılı bir gelip o necelerdik içine arenda oturmuş kalmış. Sumniyak ötüp kalganda barbayız. Özbekistan'a egim nereye şey gelip aladılar. Anan su narcak ötüp kalganda bizdikiler egim jönü hiç naraka karab. Oşon tüne iki sunun ortasında. Жүрген нәрсе да бұл. Анан акыркы 10 жылда дандагы ашыкта бу жерден эч ким арендада калган жок, башка да кылганыбыз жок да. Суу жатып калат. Элдер монтип жасаса 2 жылдан кийин суу алып кетет. 800 сутка кирсе эмне толага. Жок, түшүнүп атам. Ошо мамлекеттик органдар, мына биздин ошол граница боюнча башка мамлекеттик органдар ошо тартып ошо жерди беребиз деген токтомдор чыгып башка болгондо сиз кол койдуңуз беле? Жок, аны кол койгонум жок. Bir yerdi beremiz, bunu o yerde ötkörüp beremiz diye hiç kim aytkan yok. То есть бул жерлер hiç kim ötkörülüp berilgen emес, murdalep ушундай эле. Ушундай деп атасыз сиз? Ооба, murdalep ушундай эле. Bir жагына суу менен акча Өзбектен 10 жерге чейин келип эгичине туурабы балдар? Ана. Сууга карабыз. Мына тал турат го, ошонун ар жактарын бүт өзбектер экчиле, мына ягын кыргыз экчиле. Мына талдар туруп отурду. Ошол эле нар жагын өзбектер эккен, туура аксакалдар. Мында чындыкты сүйлөйлү. Mine yerlerde bizdikiler egip жүргөн. Su mine yaka жатып алганда, судан өткөн эптеп эккен. Болбосо өзбектердин жерге чейин келип алат эле. Суу наракка кеткенде биздикилер аракет кылып наракка карап. Азырынча сиздин атыңыз ким эле ака? Толкун. Толкун ака, мына. Эми мына нугуна түшүп сүйлөшүп атабыз. Азырынча сиздин оюңуз боюнча бизде мына жерде Өзбекстан менен спор болуп аткан сиздин оюңузда bir 20 гектардын жеринде экен. Ошондой, где-то ошондой. 20 гектардын жеринде. То есть мына элибиздин нааразы болуп атканы bir 20 гектар жер экен да. 150 эмес, туурабы? Жок, 150 эмес, туурасын айтыш керек. Ошондой болуп атабы? Сиздин оюңуз боюнча, ошол эгерде ошо биз 20 гектар жерди мына жерден тартабызбы, тияктан тартабызбы, тартып алсак, элибиз довольно болуп калат экен да, туурабы? Ну вот всё. Мына көрдүңүзбү ана Ашырбек ака? Мына жер адистин түшүндүрмөсү боюнча. Мына жер адистин түшүндүрмөсү. Ола талдардан
бер жагын биз тартып алсак, хотя бы bir 20 гектар жерди. Так, ел довольный болуп калат деп атат. Туурабы ошол? 150 гектар эмес. 150 гектар жоқ bu yerде. Екі картаны қойғанда мына жол bir yerden çıktı. Göz granitsa. Mine yerде eкен да. Hazır биздин адамдарыбыз biz o yerden biyagın ekip жүргөнбүz. Ошо айтат да, ошо элдин нараачылыгы ошондон чыгып атат. Элдин нараачылыгы ошондон чыгып атат. Эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн картаны көргөн эмес эле да эми. Биз дагы көргөн эмес. Келип эки GPS менен татканда мына ушу границабыз мемлекетте келип калды. Ошол карта бул кайсы маалда түзүлгөн карта экен? Бул Союз маалында түзүлгөнбү? Же мына биздин баягы 90-жылдан берека түзүлгөн картабы? Ал кайсы карта экен? Сиз көрсөңүз керек эми катары, жер адреси катары. 2002-жылы договорлорун окугандай болдум. 2002. 2002 жылы берилген экен. Мына эми ордуна келип отур. Красный полоса дейм. Мисалы үчүн бизди чакырып алып туруп кылбайт да аны. Эки мамлекеттин ортосунда мындай тартылган экен да. Ошол эми карта мисалы үчүн ошо 49-61-жылкы эми карталар көп го. Бирок эми жер ошол эле. Жери ошол 2002 жылкы соглашение бар. Жок, 2002 деп атпайбы? Белки 2017. Картасы 2017-жылы эки мамлекеттин адамдары келип алып бу жерде жүрдү. Бизди аралаштырган жок. 2017. 2017 жылы. Кайрадан инвентаризация кылдык аны. Значит, мындай экен да, ака. Значит, мындай экен. Мен түшүнгөнүмдөчү. Значит, бул жерде межгосударственный соглашение менен берилген экен. Ошону ким кол коюп берди? Биз билишибиз керек. Торгулага онда сиз ошо берди десеңиз, она тосмолору турат. Ошону билишибиз керек. Бул дамбаны курду, 5-6 жыл болду дамбасына. Дамбасына мен куруп алды да. Азыр биз ойлодук, биз мындан биз жаш малыбызда мына жерлерде колхоз совхозго мака эгип, маканы колхозго жөнөтөт элек. Мака калай астында остатка калганда малдарды бакчы элек. Азыр эми келип алып туруп эле булар добдур үстүнө келди да аким өттү деди. Айыл өкмөтүбүз келди мына жерде тоскулап аны өтпөсүн деп анча мээрлерде жүрдү. Колдон келишинче аракет кылдык, болбоду. Айыл өкмөт айтты 2010 неме аким 2017 жылкы буйрук менен өтүп кеткен бул жерде. Бирок кагазды көрсөтпөдү. Биз картаны көрсөткүлө көрөлү деди, көрсөтө албады. Ошону айтып атпайбы? Мына 2017 жылы өтсө, мына азыр 2020 жыл. 3 жылдан бери бул документ бар экен да. Бар экен. Бул 3 жылда бул документ болсо, бул документти айыл өкмөткө алып келип көрсөткөн алар милдеттүү. Акимиң болобу, губернаторуң, министриң болобу, кимиси болсо дагы алып келип көрсөтүп, айыл өкмөт башчысы, мынанын негизинде биз мындай кылып атабыз деп көрсөтүш керек. Акамда бул документ болуш керек. Бу акам, может быть, менде жок деп коюп атат, бирок документ болуш керек. Эгер сизде жок болсо, сизге алып келбесе, значит сиз местный эме катары, жетекчи катары киргизбей койсоңуз болот. Алып келе документтерди мага деп. Ал картаны бербейт да, секретке. Жок, секретке соглашение бар да экен. Соглашение алып келиш керек да. Айыл өкмөтү жерди өткүзүп берип аткандан кийин ушунча гектар мындай жер өтүп атат. Мына берген жок. Граница мына деп бериш керек. Жок, эч кимде Кыргызстан жерин өткөргөн жок. Мына берген жок эч ким ал. Ал ошо картаны коюп туруп, буларды сыздырып койгондо ушул жер келип. Беш гастарды соглашение бар да. Ал өздөрүндө турат экен, Бишкекте турат экен ал. Ошону эми силерге бериш керек, ака. Жергиликтүү бийликке келип бермейинче жерди бөлгөнгө акысы жок эч кимдин. Я туура эле, келип туруп мына мына жерин берип туруп анан документ көтөрүп кеткен. Ака кайерин берсе дагы. Мен азыр бир нерсе айтып бердим сизге, дагы бир айтып берейин. Мына Баткен кече барып келдим, бир кампир 15 сотук жерди бербейин деп өлүп атат. 15 сотук жер үчүн деп жан чыгарып атат. Анан бул жерде целый 20 гектар сиз айткандай кетип атат. 20 гектар сиздин сөзүңүзбү айтып атат. Кетип атат. Анын үчүн бул жерде не то что да жан бериш. Бу жерде жатыш керек экен. Мына элдер айтып аткандай мына бул жерге жатыш керек. Анда алып атыптыр го, мына казып атыптыр го, ошо казган алганы да эми. Казган алганы да эми. Чын айтканда койгондо аларды чыгып атпайбы. Ошого мындай да, эми мен силерди жаман атты дейин деген жерим жок. Сатып бердиңер деген жерим жок. Мына ачык айтып коеюн. Бирок элдин кызыкчылыгын коргогонго милдеттүүсүңөр. Милдеттүүсүңөр экен. Ошол. Мен ошону айтып атам. Анан кийин элдин кызыкчылыгын коргобостон тигилердин сөзүн айтпайбы. Мына сиз мына кагазды алып келип элдик жыйын кылып көрсөтүп түшүндүрүп берип. Дагы келишет уже мына келди. Geldi, kuda kalırsa dağı kelişe. Ошо кагазды көрсөтпөбү, ошо ала берсе биз ата биз ала. Кандай болгонун Кагазды көрсөтпөсүн, документальный кагазды. Мына айыл өкмөткө баягы биздики экен деп калат. Суу кебеп эгип турсак, буга дагы арыз паразатын төлөйбүз. Мурда мына ошо айткандай
Su beyat olsa bize görürüz, olur kesin olur ege var. Fakat silerdi bir son töletile geçkin. Ya hiç iptal ya sonra. Ben ne var? Kuda kalasa kanay boşa kartası mında oldu. O nereden bir yağı bizi olup kalsa öte sonun boladı. Kartanı koyğunda kartal aldı. Hem bari ördele kimdir bürö böyle ölçü bergen ekan. Jön ketken emes berdi. Yok. Kimdir bürö? Qaysı bir malda? Hep sizde aytgan jok. Qaysı bir Yok, malda? конечно. Anın misali için 2017 Kırgızistan ve Özbekistan'da kelep, oşo kartalar koyulup bana sızılgan. Karasine de ölçüle bir sızıp koygan yok da mı onu? Şunu aytmayın. Qaysı bir vaqtda? Bir bayağı kartalı terkelerde koyulup. Buna men bir misal aytayın. O Taşbulaq emede Oşonday desek. oşqa ketip atkan bar mına Karadar altarda oşqa ketet da turabı. Özgömeni. Özgömeni ketip atkanda Taşakur bargı. Taşakur. Perevaldan түшкөндөн кийин слева стороны биздин айыл бар, Taşakur деген. Ошондо жолдун оң тарабында өзбектердин эмеси мондай пограничный посту мондайлары. Онда столбалар көрүнүп турат эле. Жакын эле bir 50 метрге жеткей турат эле. Азыр ошол жерде 35 гектар жерди алдык. Туура эмес болуп калды. Айылга чейин бар. Айылга чейин эмес, нарагын түртүп чыгардык. 35 гектар жерди алдык. Себеби булар өзбектер туура эмес, нагла келип эле мына биздики деп эле тосуп алган. Мына ага кызыкчылыкты коргосо алса болот. Туруш керек, тытышыш керек. Бири-бирибиз менен чабышпай, ошолор менен чабышып тытышыш керек. Ошол азыр ошол жолдон өтсөңүз, пограничный баягы столбалар көрүнбөйт уже. Жок, 35 гектар наракап мына адырдын нарагына өтүп кетти. Всё. Ошол жерлердин бардыгы Темелукмун сонун чөптүү сонун жерлери бардыгы Кыргызстанга өттү. Мына буквально мына айтайын дегенде bir 2 ай болду, 3 ай болду, ушундай болду. Көрдүңүз бага? Ушундай ошон үчүн кызыкчылыкты коргошубуз керек да. Бул жерде например сизди жамандай, бу аканы жаман айтайын деген сөз жок. Биз бардыгыбыз биригип алып туруп, кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Чабышышыбыз керек. Бер меники болгон, биздики болгон, мындай болгон деп. Ооба, булар аныкы болгон, кете берсин деп көз жумбаш керек. Жогорудан бирөөлөр келип айтат. Ошол жерде дагы айтышкан. Ошол жерде эл bir 3 жыл 4 жыл алдын көтөрүлүп чыккан. Ошол жердечи. Акыры жүрүп ошол жерди тартып алдык. Тактасак, көрсөк, айыр биздики экен. Алар келип эле моңондой столбаларын коюп, наглы коюп эле солдаттарды ошол жерге жүргүзүп коюптур охранага. Şonsu bir yerden olgun çabuk. Hem ошондой болбосун деп атам да. Bu yerde iki memleketin bayağı yer boyunca komisyası gelip, kadastrlar gelip, yer boyunca spesialistler gelip iki memleketteki. Janagınday özlerinin ölçüye turgan nemeler menen ölçüp, bir yerde birine biri pretensiya yok deyişip, akıllaşıp, anan ketişti bir yerde. Ошол документ көрүшүбүз керек экен да. Көрсetse gerek endi 10 kun boldu da bu nemenin baştalgаны. Ошо башынан башталганда көрсөтүш керек. Элди будураш, ошону көрсөтүп койсо, элге берип койсо ички будураш этмек эмес. Көрсө түшүнсө, балдарга түшүнсө түшүнмөк. Murat көрсөтүп Секретти көрсөттүбү? Şilyana nemeniki bayanikini көрсөттү. Bayanikini gördüm. Oşo bardığı bir değil ha. Özbekistan bayını, Kırgızistan bayını, Taşkent'teki, Bişkek'teki bardığı biriyle karta bir sızık. Sunu başka ara kalıp atağız biz. Hazır ötüp ketedi eкен. Ошо айтам, азыр баягы бу мен баягы айттым, дагы айтайын. Аким деле келет кетет. Бул президент деле келет кетет. Жер эл калат да. Ошон үчүн сиз местный адам катары, аксакал катары ушуга воевать этишиңиз керек да. Воевать этишиңиз керек. Керек болсочу мына жерде айтыш керек. Болбойт, давай варианттан кылабыз. Таштап аткан жокпуз. Какой-то каким образом булар менен воевать этиш керек. Ошондон кийин эл дагы чыкпайт. Эл дагы жакшы көрөт. Акам ушул мына бизге алып берди деп. Короче, эл журт түшүндүк а? Түшүндүк. Негизинен бул жерде ушул бул жер эмне үчүн чызылып аткан, эмне үчүн берилип аткан документти биз көрүшүбүз керек. Всё. Ушул биздин талабыбыз. А калганын анан Кудайдын айтканы болот. Мына Ашырбагада биз жака өттүк уже. Эл тарап. Demen el Bizimkiler mına. el olmasa men ne gerekim? Oşo burulup turgandan tüz montup geçişimiz gerek ede. Muna onu maşine nara. Ha, bu yerden mi? Oşondan muna geçiş gerek ede orada. Belki maşinadan turgan maşina. Traktor maşina. Labo. Oşondan munda yaraktan hem tüz gelip mına yerge gelip. Anam bir yerde mına karap ketip anam. Бул майырдачы, ана мен билем 30 жылдан бери эмелер. Сортун эт келип, мынере келип, мына ол немеде. Неме кылганда, наке эккен,
Nemesiga. Başka o Dayran narakta yer boldurgan da. Dayran narakta turgan. Yok, o boldurgan. Son faydalandı. Bizge mana ülüştü berdi bu yerden. Dayran bu yakta kelgende mana alıp gitti daire kelip bu yerden alıp bergen gitti. yok siz. Nerede ülüş Mana ülüş var. Ben içer olan sonra ülüştü beşeyle berdi. Men algamın ülüştü. Algamın ülüştü. Alıp ondan keyin su alıp ketkendan keyin ber içki var koydu. Özbektin taran. İçki var koydu. İçki var koygandan keyin bizge bunlar mana yaktan berdi başka yaktan. Haligi Oşonçun savaşı oşonçun Su alıp ketdi de Özbekistan senin ülüşünü alıp algan yok da. Yok Özbekistan Su alıp ketken başka yerden ülüştük yer berdi Turav. O su algandan keyin şu koydu ekmek tak. Bu memanga sen Turat çık. Yok men buyak aytdım buyak. Mana ülüştü egerde oşo maalda berseňer, значит bu жерler bizdiki bolgan. Всё. Bu жерler bizdiki bolgan. Su alabı, albayбы, bu nuk buyaqa burulbayбы, bu jer bizdiki bolgan. Egerde oşo maalda kim aylak ötüp Bunu düşem o terektin naragından bergen de Turavcı meşetten Bu bergen. granisalar taktalıp sayızdan buzulgan mesele. Ülüşüňiz o terektin naragında öderken. Keyin berdi. Mana onu nime deputat öz aytmasa da ülüş bolgan neme bolgan. Terektin naragında bolganda. Yok, mana yerде ülüştürат Tolkun. Mana alып берген, mana Tolkun öz aytsa mana. Bunday olup da men Tolkun öz aytsa. Tolkun Turu darya narzaqa mugu jilgan sayır. Böyle bayağı su jürüye kalgandan keyin kolundan kuş jetkende kuş jetkende hazır Cumaş 9 gektar. Bunu Murat 8 gektar. Evet. Bana ben arkanızdan. Buna 8 gektar. Bunu dağı bir 3 gektar. Anam 1 gektar qilib özleştirip keterken da bu. Özleştirip. Bu yer oşan fayda olup kalgan yer da bu. Hayır o Turat. Turat otam. Jirer O arka narada жүрmөй булар. Oralbay kaldık dep özüçü bolup otur. Tiyakta tuura malumatı beriş kerek. Tuura malumatı beriş kerek. Anan keyin bular menen oşol özbekler menen деле Кыргызда özbekler деле тытышып жатып албайт. Алар туура эмес болсо айтат, "Кой Кыргыздар требует этип атты" деп эле наракка жылып келет өз керегенде. Айтып атпайбы, мына жылып эле кетти. Граница тартып, зымдарын, столбаларын чыгарып, көтөрүп кетишти. Ошого заставить эттик. Ошондой кылгыла силер дагы, ака. Бул жерде сизди жамандап, жубук киши менен жамандаш эмес. Кызыкчылыкты бириктириш керек. Yer менен аерди камчымда да. Эми сен көп саясатка аралаштырасың, башка жүрөсүң. Биз деген Нурийин айыл өкмөттөн өтө элекпиз. Мындай да. Аердики может баягы такталбаган жерди өзбектер самоольно кирип ээлеп алган жер. Bunu iki memleketin bayağı yer boyunca spesialistleri gelip, memleketteki komisya gelip, komisya çeç ötpay o bayanlar. Şeytan, o şu komisya çeç Benim bunu geldi. cıldırış Bu kıyım da. komisyanın döleci kim çeçer? Komisya adamlar çeçer. Zaten şu komisyaya bizi подставить ettilerken kim bolgon? Adamlar bolgon. Kaysi adamlar bolgon? Ortada uyumaydı. Это государственный интерес. Так, ne kıldık? Yanıma dua verin ama. Aşkıya, kamçakalarga, şu aksakal bize var. Gelin, amin. Elimiz tüç basın. Amin. Olar zaman ortaya çıkmasın. Orası kolardan saklanmak tutulaylar. Amin. Evde yurttu basargan ballarım, kollarımla ömürler uzun olsun, ırkçılar belat olsun. Burada nesler kestim, koştu kestik gerek. Ben de o ayakta... Bıcağım da. Amin. Amin, o bulak ayık. Bak, tüç bollar. Rahmat kansın ki. Bak, tüç bollar. Hep yere daha çok kavralar meneli. O katmeter taktaştır aldı.